daripada iman di bagasan tikyon iman di marsyala daung bostang sadaina di tawang di bagas nami marulungulu tatuari jadi alani ugokok kami hamu raja di donga sauna nami dohot sudi horong di hula-hula nami dohot maksud na yung patariasa konsep nami di ulaon partua ni dainam di hari marsubut harong situtudo rohanami terlungobi di hamuna dong asauna nami asa teroy hamu amin don di rencana nanaing si patupaw nami tarengo tulaon partua ni dainam nang peak nang postang di tongan ibagas na perjolo raja nami patoramon nami majolo jujur ulu singkat ni dainamon iya dainamon marguardo ro ini boru lubanggau ima guar siadat dengan kona dungi marguar mamuse nai bintang ala borudo siak kanan buah baju dungi muse marguar ma di dapat pudion opu ni Mariana opu Mariana jadi ima pangguaran di denangon ia denangon tubuh mau di tanggal 10 Juli tahun 1940 marhamulia mau tu amanami nahinang we si Tuhan tahun 1924 jala moding madenangon dan di hari Rabu 10 Oktober 2024 pukul 11 WIB di RSU Madani manang di rumah sakit Madani nihan diumayaho keluarga do denangon asan dia tumbuhi malum siap parsah itu nih alelan kita hijolma jauh baru dapat tutur denanna ngayo horang disangkapi debata iku marujungul may mana madapot tentu hatta di tanggal 10 Nomi hari Rabu tepat jadi denangon marpinok pardo di anak atur do di anak tidur do marboru gabi do di anak gabi do di boru parpahopu siya anak parpahopu do siya boru iya denangon nunga marmini iya pahopu bangguaran si Mariana nakaning nunga marhamulia jana nunga dong dua danak siya sida ni nini do na huwon ate sa tahita nini do na letusan nampe tubuh di boru do isya anak nini dua manini ka jadi hinor honi dihamuna mataraja na tasoribada terlumubi madong asahuna nami dungadus na kaning kahinami hami pinopar na putua sinumorak si Bidulama mangido mahami iya guard ni ulaw na bersugot ulaw saur matua ma ditahi rohanami ipe humasanta ni matua mo na dong asautan nami pero ay hamu hami raja nila mauliati ma di hamu hasutan nami las tuhan nami itu dinaun di pada kabupaten katayo imatuturi na masyalahon ina na tahaw iti na mabuling ari niyan ketika mo dugape denangon aktif do di pasal tao las dulu hari tiki detikyo pa tu so di pagilong mo di guar ni kulauta akawan sa barko bolusian hami doa sa huta menurut pinawin na rin do so hata na tutuma do hati tior do kula di rumah ina pagi tora sa huta las marhamami di sini dia pe sakap manang konsep di hasuhutan bolo habis si Pablo gitu alai ala aduk lu dison tulakta hula-hulata ra doa dia kasihan hula-hula satu juta binegar jalan bukuli mah ra tanpa syukur jalan tapangi do mah pada doa sen hula-hula soalnya pada masih kamu yang sautan mau lihat para jana minum asal tanami melampau pusuhan itu di beberapa lo imat itu
na sisa na suhutan kita asa tinali nila ng dorong pagkaragotasan sisa na suhutan kita na marunong asahutan kaya muli-muli margana ito diurubi mo kami manulog mo na wala rin jadi yung pwede ako na radya namin di hula-hula namin maparjolo lupang gaol di konsep namin ito lang at cari kamu kami tiroy kamu kami ito lang Mauliyate ma ang bono gabi ma akok na horas nung akong tikos na ito kumunay kami siya hula-hula lupanggaw molongados tahimuna na mahamarangki na marungatun kami siya hula-hula lupanggaw manulupitang bida di kami akabilang pamasu mani siya Mauliyate matulang gabi mahoras pinasahan matutulang lupanggaw sa gabayate hula-hula lupanggaw tulang lupanggaw mau natin tulang pinasahan matutulang tulang namin Luis Oh, siapa tulang Luis? Ale beradong Luis. Dia Luis dah bulan dari sini. mau lihat tulang pinasahan matu bola dari namin si Yudi Jadi mana tema di lamu keluarga besar sekolah itu tuh kos na namin ng postang dito kami nagastasyon titir anak titir berguru bertahu bisa nana bertahu bisa guru jalan yung nga margin jadi pas ma kos ma ada seorang itu iba sa kami bola nyari margasite wala teman mau lihat mak tulang ruruh ng kaning bajar nauro idana di pinasida deh gabi horas na pinasahan matu hula-hula na po sa simangutsok wala teman na ulang na kami dia udah simangutsok jadi ada horas na mau lihat mak tulang hula-hula na po sa siyagian mau lihat dia siyagian nakaning anong na nakaning ang siyagian mau lihat gabi horas si Jabat Jawa Barat gabi horas mak pinasa mak itu si Tukir mau nanti di hamon suruh kami perlu kita botohan mulai para suruh kami takas para tukir takboi hari boto ada buah nasinya sesudah itu hampir mengalusi boto ya biarlah orang semua masuk ke dasero jadi tadi itu ketus komuna di bulan Takar Sogo di mana gabe sama buah nunggal sarunga dua molohane sesingkir gabe darah orang semua mau nate mah tulang tu hula-hula na poso siahan lagi di dalam gabi horas mak jadi mau lihat mak lu jadi pariban namin ni malam dulu manggaw baru simantuan ibu satu dua pernah kita di sini pola beri sepetak kasih kan saya nama konsep tak jadi mau lihat mak dia muna dong asal tanami terlalu sudah orang ni hula-hula nami alana di oleh kamudo konsep nami jadi bedong asal tak tu dia beda mesti melanjut boleh tema dia mo hasutan namin ala lunga bendera kamu pakadayon dalam hidup kamu siap akan belaka hula-hulaka doh bisa luhut na hula-hula siap kon satu bintang pagkas binigi si panalo binawin na rin gano'n na sila isang patay mas marwal si boleh tema ni Tuhan inaruhan ani tu selanjutnya ba tari esok kamu ba anon duksai tari esok kamu putu tulihan ini ya karena perlu-perlu kalau tumarong na perlu di boleh deh mau lihat tema raja di Dongas Sauna sesuai dengan pandok di Dongas Sauna karya tsunami ma konsep nami di ulah usah rumah tua masuk ke inaraku langsung mahubad dan sude sani maniroy mandor raja deh dapat jodoh ditahi rohanami do mopo madai namo tu jabu-jabu na sopilok kalitangan na tempat may jam siawit manugod na isimannya rajai hula-hula nami lubang gaul dohot tulang nami lubang gaul disima ng dongas sahuna nami tarlubobi mga pangulan ni hurian nami siyan hakabibi jalan elang edang boy ulah-ulah jalan ilang
mula na anok kamu pangulan ni uran nami mabuka doon tinggal. Gimana perjolo? Nung sayan nun, ada parmopoon. Di masahat, hula-hulay man nun sapot ni Nailang. Jala, molo siya tulang lubang gao. Olan manauli hata taladinggan di udaw parmoponi. Ima konsep pertama na dong asahuna tong mamanauli nun di konsep ta di udaw parmoponi. Dusi kopian nun di Papua menrajai hula-hula nami manang tulang nami mangapung nami ba tutup mandong dohot tangiang siap kamuna hula-hula manang tulang nami. Ima jolo udah tanah perjolo masuk baik dulu udah berdua ditahirohan nami do jolo majaha jujur ngulu nilai nak nasaur matuang laos disimahamen non marhuwasi paiban isuh dusi kopi membuat pendikodang maju hami amang raja inang sori pada oh tarala otik dong saya ngopo ada dua acara keluarga do pakai hami dua menulubi hurang 70 atau 40 menit dong saya doni acara keluarga baru be Majah jujur ngolu dung mandok kata paiduan isuh amang raja inang suri pada molulau sormatuan apa tu maralamat donen denangon alai situasi mampai nah olo tu pentopu sekijen na burjiro jadi molo tumpen non nas tepat di bagas baik kami ulau sormatuan ni denangon nang maralaman mei majabar jolo pangidok kami ate tuamu nama raja inang tasori pada dusi koban non di nama jahat jujur ngolu membuat tuan dikontak kami baru ma korau nami manon sudah ururan ni hula-hula sesuai dengan konsep parjo nak kaning ma parjo lo manon hula-hula nami lubang gaul melumui rak dohot tulang rorobot nami tulang rorobot banjar nahol ima parjo lo masuk baru mau sekorau nami lubang gaul ada yang raja nami dan boy hami mamulati hamu walaupun sadapi hamu suhu hula-hula lubang gaul dok tulang lubang gaul rak doh tulang roro nami bajar nahol uli dorohan nami tergantung di hula-hula ini bersuhu dong singkopian non sahak batu bona tulang nami lubis sahak batu bona nyari nami sidide sohoni nang hula-hula naposo si manguncong siagian Jawa Batak sohoni nang situkir satu siahaan iba konsep nami dung herasi kopa jewon di sude horong ni hula-hula raja nami raja bulu berpangiro mahami alang ngabuar rama ulau sormatua las diharolo mulai raja nami pasakon nami ang kaparjambaran au partu raja ano takor gabe taringo dia kaparjambar jala ditahirohan nami do di ulau ta marsubut buanang tado buan ni denangon lumbu manang sigaga du nangapala dolan nami belum bisi dia sikok mai sigaga du alai na tinutungan ma raja nami kuasa ulok kami na tinutungan situasi di Medanon kalau binaca pertata so pembasin no bau juga raja tulau tugas nya kaulai sa orang sikok orang gok minas kirohan nami jadi ima konsepna tari dia kaparjambaro jadi songoni don naksibatu ni guru nami adong don nami no pikir deh gora-gora tu sibatu ni guru nami acara jadi mula bersugut acara tak berjalan ma baik kami bendo terti acara doh akka punguan sikok may bersugut di ulau ni tu saya orangnya kahula-hula ururan ni hula-hula pajuo menonton bunga-bunguan ale-ale dok si batu ni boru dung hera si kopen no raja nami mangido mahamen no Papua marajai hula-hula nani lubang gaul dos maruhamu na dok tulang nami lubang gaul dung saya no kuapu hami na uli na denggan inaruhan nami pasaton nami may tubang ulan ni Huria raja nami raja bulon tarlumobi di hamuna pangulan ni Huria nami
Ditahi rohanami do ada buana do dainang nasa rumah tuh tumo dapat sugit. Jadi mangido mahami raja nami dohot mahamunyan amang pangulan ihuri nami rak dohot kami tu bakara. Ala di bakara do sudah tenot-tenot dainangon jala di bakara ma tabain tutup bana. Ison bolan tangiang borhat ma siap kauna pangulan ihuri nami. Molo taringot di molo suadong tikinira muna pangulan ihuri nami rak dohot kami tentu bakara. Na dinglam may dahuli manang nasurat pwede pasahat amuna pangulan ihuri nami upabuhami pentujuan ni uriya sila pagpunota na dog di bakara. Imajo taringot di konsep ni pangulaon ni amuna pangulan ihuri nami. Jangan si kopi sudi saat tu pangulan ihuriya bain narohan nami. Nian ikut tanya kono muna do lawor hatami tu bakara ditahi rohan nami jam 12 lawor ginna berangkat tuhuta. Alay marbuha bahenok kami mengatusi duhami di akan kesibukan niya muna pangulo ni huriya nami molo pe ati buha ditiki muna alay molo dong ditiki muna amang pangulo ni huriya nami denggaman niya paborhat tamu kami jam 12 laborhat tu bakara so ni mapanginon nami imajo taringot tu paborhatna dihamuna rajai hula-hula nami lubanggao dohot tulang nami lubanggao sangap duhamu raja nami dihari so ni ma situasina di situasi tamarsugot na naguhula dubuhan dengan kasarumatuan raja nami mangelek mahami 10 jari-jari sopamat 10 sadasi majuju molupas diharolo munai raja nami buha raja nami ditahirwa nami das diharolo munai manan waduh bihami amuna so pasaha sopanya sopa dihum nami molo tu rajai hula-hula nami lubang gaul uka hobung magwarna alay molo tu rajai tulang nami lubang gaul daw siol magwarna ima konsep nami jo raja nami ditaringok di dota pulau sarmatua marsugot taringok di buan di denangon nakaning ngahulok kon sigaga duhuk mak manang sidir tio ya konsep na somal hulau kami pinopar na puto si tumorang si Bidlama si tau ise silay sapot di nasida makasakot nami odolan manang ihuriho di tulang namin lulubang gaul unwi mahipal molo dihami na marhamarang kinamardongan tubo si tumorang si Bidlama panabuli ma jambar nami molo tubo na tulang bona niarit tulang rorobot hula-hula na poso pasakot nami man no sa soba bola tulang sa tulang bona bolo bona niari sopa nago baruan non hula-hula na poso sa sopa ma iba pasaton nami taringok dia keperjambaran dungi bolo tulungan sautan nami pajambaran pasaton nami manutulan dohot siapa nabuli di buru nami tanggalan rukum si batu di buru tanggalan rukum di hamuna pangulan ihurin nami anong menurjapan nago di bariban nami dohot akale-ale bunga-bungan adong mandon campar nago imara konsep nami jo amang raja ni dongas sautan songoni hamuna raja hula-hula nami salutna tarlumubi di pangulan ihurin nami jadi ope upasat kami batu hamuna dongas sautan nami tiroy hamu mahami amang raja ni utak Pauliati malihamu hasutan nami dungan aparat takasnya di patotahamu ibat tarimot di batasubut suak-suak nilma nang di parjulut na si buatan masubut dunga tunggu motor kamu tekas dia mah dalah si pasahaton tuhula-hulatan dia tutulakta alay binawahanami adurak seberlanjut tupe tu akawul nasib mana akka parutur nasib cumulo marah nenaroha patakas sa bajo buha nungau di dalam juga di rohanya akawul hulata taring waktu nadi gor kamu nak gani baju parjul mau lihat deh jadi opek parjulu mah tu bangunan huria lah nih pasah jualan tak parmopon bangunan huria asal dia sida sudah sahabat tu bangunan huria jam siapa parmopon ini oras garaga biman malati ma apalang pagkas
nungahubegi kami bahwa jam siya marsugo parmopon radepe kami manguluhon kalau ati mangho Boleh hati menang. Dan berikutnya pinasahat mamuse tu ula-ula lumbang kau. Jadi mau diate mang mauluh Lumatong takka si paikot kami naki Ris songon nama nabur jojor nama songon nama tuan di atap kamu Taringot tu ulau tamat sugut Mulu sok kami sen hula luang gaol Mulu ngawuli di hamu ngati gabi di hami Ka ulawan yang sulap tamat sugut Kami sen hula-hula na luman gaol Mana lupinaw di nadigam maami Lasima sa tulang ate tulang. Masih tulang. Mau lihat ya tulang. Nanti kemana sugut akan ulang ni. Gabi horas. Pinasahat ma tubuh na tulang lumis. Siapa na tulang lubis lunga libre wana lubis gama tangan lubis. Mau lihat tulang bonaniari si hide. Lekong mikir. Jadi malah teman, kami buat nyari sedikit. Mengatur donornya aku ibator kamu abang guru. Soalnya mana daftar itu hari itu sudah nagu. Ada yang aku tuh mana salah lebih gila ngolong terus manggabi nama so. Koi me tulang ada pematoran kali tali diulos. Ada pada pikiran. Kira-kira nama ngolong. Ulang paru pintu. Orang muda yang mana sebenarnya menor kasih kok deh. Mau lihat deh. Oh, no. Sengaja do hugantuk kami ng upat dari sami taringan diulos asal ng anongan non nakurang. Pinasahan mo siya tu hula-hula tu tulang rorobo bajar naon. Gabi horas malay dalam dominasi na pinasahan mo tu hula-hula na poso. Si Mangucong, si Agian, si Jabat, si Tukir, dohot siahan sa dahata mahabin na rakku. tapi dalam horas sama Mau lihat tema. Jadi ngaherasiko jadi upatane sami manong do hurang na dobe. Sengaja dogat kami mewah. Asa dok teh si tironi dong asahutan naroha. Ada nak si tiroi be parjolo. Molo horong ni hula-hula nami adoras so si molo tung susikok pesudi. Jam sana tepat marsipangano mahita raja ni hutan. Raja Nami, Raja Nihuda di rohanami, di tahir rohanami niya molopi perkatring na mangulahoni nung tinaman itangamu nami aso mahala pilih meda doso oni adong ilo buruda burju alay perkatring na mangulahoni alay anggo di na mangurupi hami padalanton ak kasipangano niya no Raja Nami pos no rohanami hamuna Raja ni dong asautan nami ma nau pangasaut nami gugumuna kalahoyan no taringo diulos serba Raja Nami moro sa kamuna hula-hula nami lubang gaul dohot tulang nami lubang gaul dakau tapan nami dangboy batasan nami Raja Nami alay takasma di moto hamudo bilang-bilang niyak kapinong partilay ng masal magyo alay molo tu bona tulang bona niari tulang rorobot hula-hula na poso Raja Nami hatana mangelek mahami molo petulun lebar nagabi si pasatong muna las marohan nami disi jalahami manon managi ulosi tu dia kahasatan na so ngoni men naraku taringo tu ulos serbang las marohan nami disi molo petulun lebar Raja Nami Raja Bulu terlumumi usus tu hula-hula na poso dang boy ujalo hami manang dang apa do nami dang boy mangido hami Raja Nami dang apa nang boy dapo na ujalo hami ulos solong di sisongono siya dong makatikinawli akaw lang na rin gamuse si masatong muna tulos solong tu boro muna doon tila muna so ngonima pangidon nami elelet nami jadi ope pinasaha ma bolot tubangulan di uli namin at kaning parjolo mopo paduahon pambantang yang situmangan patuluan tang yang borhak dalam mameri situasi masugot bolo taberen di situasi masugot ala alam tarsomonido di soot rondo-rondo do hari
sampai na tumatari yan mulumuy antara jam 3 jam 4 ma pasapon nami marsugot tu acara tu Pangulan ni Huria ima konsep nami taringo diulaw ni Pangulan Huria marsugot jadi ope pinasama tu na nakasokan na boleh ate ma lihat mo hasutan namin nunga dia darong kamu ima tari itu ulos sarubak barang palgo ni holok si anak ka bulan-bulan ta tulak ta saluhutra buha ama di rumah sautan namin nga di mata kasamui barang ada untuk besi bahasu besi jarang kalah selona sida itu boleh ate matutuh jadi ope pinatak kasi pa dyan hula-hula nami do tulang nami lupang gaul taringo diulus pasapon na marsugot ulos sarubak mau lihat mah dia manggusto ani ngari kayu tutan cuma kali kami hula-hula masa tamu mah tu Pangulan dia sama warna tidak dinalaw mangunaw daun tato kalau hari kan hula-hula rumah gaul ngara dia biami di hula-huli boleh ate taringo diulus do tulang buha ulus nak kaning oh ida bona tulang ma ana hulu mata sehami nak kaning tolu bona tulang lubis Marami mga ada yang memurnan, punya batas hamulu dulu sekali. Dauli dari kama sekali bola pulang. boleh ate bona ni hari sihite boleh ate matulang hula-hula na poso magucok siagian Gawe dalam horas mamang mana dikumpunin. boleh ate na Jawa Batak sahabat stukir boleh ate ma dia mo hasutan Boleh, boleh ate. sesetukir dia bijala horas dia ma degati hamu uli di hamin boleh ate siahan boleh ate ma jadi imarat taring si jadi ope pinatak kas Pangulan ni Huria nak kaning ako parmopon nak kaning nunga dia lusida-sida mabaitang yang simpulmangan dohot tang yang porhat ima pinasat Pangulan ni Huria non jam tulu boluboy tepat bolo dampe amang inang Pangulan ni Huria nami olo mamarkesa rotik saat 7 jam 4 Malwate mama ngahubing ngahami palatakas bulukoy niyan amang di panborhan tutupakan hima rohami lang las di sima borhat ala jam 2 oras bihama hami ina malwate mama tang yang simpulma kanina daw tutupatan rade mahami amang isi sipulmangan rade penghamisi matang yang sipulmangan jadi tersemono ni nak bolong kasih kop sudah ulau ni marsogot tentu Pangulan ni Huria naman ipuli ito amang tuangu man pasakon nami antara jam 3 sa 7 jam 4 malwate naman gabi mak oleh ate menak uli baruhan nami buha adong do pena pinasa ka tu dengan saudanan boleh ate dia mo hasutan jadi sama dapat tahun now sentabi kami amang mahami tuhurya dia do AKBP dia di bawah asal ubah kami no tu upasan tadi din no ninang tu ABP dia di Bakara suhu tu menentakas pas satu ninang dah nauli na din na naman oh lo jadi boleh ate ma dia mo hasutan namin tinamtakas dia darong kamu lulus yan naparjula ulau tas